Eco Park Nueva Era nakasagaran para iti summer season. Dennis Alibio para iti detalye. Come in. Idol Dennis. Tiya Baet, ama kumikom, iti preparasyon tiya Tanok Pinipano Festival of Festivals, manarmamatan tiya pagsagana, iti Ikinotera, iti Eco Park, para iti umay na summer season. Kunat ni Mayor Alvin Garpita, nakasaganamatkan ng iti performers, iti tradisyonal nga sala, iti trigo, iti Novera, panasalang kanatiya panakifeature ilo, at iti mapanabisita, iti nakamat nga lugar. Di Eco Park, kes dating, nga naisabisar iti Novera, iti asamang tuloy-tuloy, iti inda pa ng papilig, lupanawen, iti summer season, mamay sa iti kahit na mag-feature, kaya iti turista, at iti kahit iti NQ Novera, iti yan iti PCIM, na masabot kuma iti pa na kay package sa aming ini, kapag turuan ni turista, manipod iti badok ang turong iti sentro, iti siyot, tinawag ko sa pasap, iti panakita na iti nabakna nga kultura ni Lucano, magayon iti mini cultural park, iti initin sa era. Kasama niyo sa atin na alis-alis tayo na yung Eco Park. We're planning to have a dialogue with the Provincial Tourism Office na kung pwede gawan ng tourism plan ito summer na dapat mapuntahan lahat ng mga bayan-bayan na may papasyalan. Like say for example, from Lawag they can go to the Paway, the San Jones, then they can go to the Paway Church, punta na rin sila sa Lago and Milagroso sa Bago. Yan dadaan na dito sa Eco Park na dapat naka-package store na sana. Kagaya ng ibang doon sa Thailand, kung saan tayo punta sa Asia, doon sila. Pagpunta ng mga turista, Marabas, Marabang, willing naman kami. May mga performer naman kami sa gagawa ng cultural show. Presidente Mayor no kasi ti mapasama ket adatapay ang mapapilay ti turismo iti akintaya pasitilo norte online na iti ikit iti bye-bye. Idol Dennis Alipio, Tatak, ISN.